U Istorijskom arhivu Šumadije Kragujevac otvorena je izložba posvećena crkvi Bogorodice od Digitrije u Mušutištu kod Prizrena, koja je porušena tokom pogroma nad srpskim narodom na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Status spomenika kulture i nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja za Republiku Srbiju crkvi je utvrđen 1990. godine, a Kragujevačka ustanova kulture izložbu je upriličila sa ciljem očuvanja kolektivnog sećanja i sprečavanja zaborava jednog od najtežih trenutaka novije srpske istorije. Crkva je bila podignuta 1315. godine u srpsko-vizantijskom stilu kao zadužbina velikog kaznaca Jovana Dragoslava i predstavljala je jednu od prvih zadužbina srpske vlastele u srednjem veku. To je jedna od poznatih vlasteovskih zadužbina, prva zadužbina velikog kaznavca Jovana Dragoslava, koji je bio veliki kaznac kralju Milutinu i koji se pominje u izvorima, dva puta je pomenut pre gradnje crkve. Pomenut je 1300. godine u jednoj Milutinovoj povelji i 1308. godine u jednom evanđelju, Radinovom srpsko-slovenskom evanđelju. Inače, da je veliki kaznac ktitor ovoga hrama, sazna, to je ono, pošto je sad porušeno to, na osnovu titorskog natpisa koji se bio očuvao, naravno, sad ne znam da li postoji, ali je prepisan i objavljen, u 3 reda je na nadvratniku iznad zapadnog portala i u njemu se pominje da je ktitor veliki kaznac Jovan Dragoslav, njegova supruga Jelena i sin Staniša i ćerka Ana. Crkva i ranije bila nešto stradala, ali ne u ovom obimu u kom je sada, ali je negde 1856. godine crkva obnovljena. Izgleda jedan od onih stubaca je bio i bile su freske prilično stradale i tad kad je otkrivena. A prve podatke o crkvi nam je dao ruski konzul Ivan Jastrebov i onda su posle toga mnogi se bavili crkvom, ali uglavnom neko se bavio arhitekturom, neko slikarstvo, ikonografskim programom. Najznačajniji radovi o tome su profesora Vojislava Đurića i profesora Ivana Đorđevića. Rađena u doba kralja Milutina, kad se taj period umetnosti zove klasicizam, u doba paleologa, znači jaki su ti uticaji iz Vizantije koji su zračili. Milutin je osvojio mnoge krajeve Vizantije, današnje Severne Makedonije i Severne Albanije. Današnja Severna Albanija, tada Albanija naravno nije ni postojala i njena arhitektura i slikarstvo se svrstava u najbolje spomenike Milutinovog doba. Jeste da nije ono velikih dimenzija, negde 10 puta 8, 35, ali ipak ono što je bilo, bio je jedan biser dragulj naše srednjovekovne umetnosti. Milutinova graditeljska aktivnost ogledala se u podizanju i obnovi velikog broja crkava u zemlji na novoosvojenim teritorijama na jugu, a podstaknuti njegovim ktitorstvom, srpsko plemstvo počelo je da podiže svoje zadužbine. Autorka arhivske postavke, koja nas kroz autentične fotografije podsjeća na najstariju vlasteosku zadužbinu, je istoričarka umetnosti, viša arhivistkinja, kustoskinja iz Istorijskog arhiva Šumadije, Jelena Mikićević. Reč je o izložbi o crkvi Bogorodice od Digitrije u mestu Mušutištu kod Prizrena. Dakle, ono što je bitno i što treba istaći jeste da do vremena vladavine kralja Milutina zadužbine su podizali vladari i crkveni dostojanstvenici, a za vreme vladavine kralja Milutina srpska vlastela, odnosno srpsko plemstvo, počinje da podiže svoje zadužbine.
i crkva Bogorodice od Digitrije u Mušutištu kod Prizrena je u stvari najstarija vlasteoska zadužbina koja je bila sačuvana do naših dana. Na osnovu ktitorskog natpisa koji se nalazio na nadvratniku portala, znamo da je crkvu sagradio veliki kaznac Jovan Dragoslav, dakle rizničar na dvoru kralja Milutina 1315. godine. Crkva je posvećena Bogorodici od Digitriji, dakle Bogorodici putevoditeljici, i sagrađena je po uzoru na vladarsku zadužbinu crkvu Svetog Nikite u Skopskoj Crnoj Gori. Dakle, crkva ima osnovu u vidu upisanog krsta, razvijenog tipa, kupola počiva na 4 slobodna stupca, imala je 2 portala na zapadnoj i južnoj strani, na istočnoj strani se nalazila apsida koja iz polja iznutra bila polukružna i crkva je bila izgrađena od tesanika kamena i od opeke u neizmeničnim redovima, što je za to vreme bilo uobičajeno. Kada govorimo o živopisu, živopis je bio sačuvan samo u fragmentima. U oltarskom prostoru i severozapadnom delu hrama, u oltarskom prostoru bile su sačuvane figure četvorice arhijereja, svi su bili prikazani u belim polistavrionima, desnom rukom su blagosiljali, u levoj su držali knjigu i živopis je bio sačuvan u severozapadnom delu naosa, takođe samo u fragmentima. Tu su bile sačuvane figure svetitelja. Tu su bile sačuvane figure 2 svetiteljke i ono što je sada bitno i što treba istaći jeste da do vremena kralja Milutina svete žene se nisu prikazivale u srpskoj srednjevekovnoj umetnosti. Zatim tu je bila prikazana figura Svetog Pantelejmona. Signatura nije bila sačuvana, ali na osnovu prepoznatljive fizionomije znamo da je tu bio prikazan ovaj sveti lekar i na severnom delu zapadnog zida bila su prikazana dvojica svetih ratnika, sveti Teodor Tiron i sveti Teodor Stratilat. Na osnovu stilske analize znamo da su tu radila dvojica umetnika, natpisi su bili na srpskom i na grčkom jeziku, što je za to vreme bilo uobičajeno. Nažalost, ova crkva je razrušena u junu 1999. godine od strane albanskih ekstremista. Izložbena postavka, imajući u vidu da je reč o crkvi iz 14. veka, a porušena 1999. godine, rezultat je zahtevnog višegodišnjeg rada na proučavanju stručne literature, fotodokumentacije i arhivske građe. Naša koleginica, dakle, zaposlena u Istorijskom arhivu Šumadije, master Jelena Mikićević, istoričarka umetnosti, kustos i viši arhivista, jeste odlučila da posle dugog istraživanja i rada na ovoj temi apliciramo kod Ministarstva kulture za izradu ove izložbe, koju smatramo izuzetno značajnim, pre svega za očuvanje našeg identiteta kao Srba, s obzirom na to da, nažalost, ova crkva je u martovskom pogromu porušena i ono što je sačuvano, delovi zapravo onoga što je sačuvano, našli su se na izložbenim panoima, na našim izložbenim panoima, uz naravno prateći tekst koji svedoči o istoriji, ali i o značaju same crkve. Istorijski arhiv Šumadije je ovim, da tako kažemo, napravio iskorak u temama koje prati i kojima se bavi, upravo kako bismo pokazali to jedinstvo, dakle, naroda, vere i istorije, jer rušenje jedne svetinje nije samo rušenje neke zgrade, to je urušavanje zapravo naroda, duha u čoveku, pa i samog čoveka. Tako da je vrlo važno da kroz ovakve programe pokažemo da koliko god objekti bili porušeni ili nestajali sa lice zemlje, one će živeti dok žive u sećanjima drugih. Izložbu koju je podržalo Ministarstvo kulture Republike Srbije Kragujevčani mogu da pogledaju do 23. decembra u prepodnevnim satima u Istorijskom arhivu Šumadije.